Clothing hat kemolash kewa nga taking dress kalba shoot badaga we go skill do singe tudang in Wednesday October and Luhn 2025 kadeta ka in we ace kemelutu singe Srihpac Yohk Masap book kashiyane daga ke Deuteronomy sapta singeul fasinga Luhn gelongol siyan na metigera daga in kan fast kemelutu da kadin kan daga rala announcement si Luhn daga praile daga kain daga introduce ya book singe Deuteronomy na bagat daga naki ikoin melutut ma asha an kaksigin gat ke kat mol kain man daga ke lensim singing ingan sibid ba sisin si ki gastan gat pana ke besinge asis kon ngain kain an on alal nasesh inigas samdan indias ke melutuda daga professional the first mit bange onze gonge malas met de la kaksigin gat kemet wies Lilla Martfinenina State of Washington ingain plesika dike onsukongan on the gatskongan sham kun nake bang na silaisia aisia saptawan gosh na lela peka ingain lip show onsukoingen ma yak klesi los ngan ingain de ka bekashikat ke mama gadash kem jingea kadin gain daga sisin si ke gastan gat misenge insang akai kat ke mama kadita mo arshim dash misenge ke surrounding lasha kadin gain de la God is still in control misenge kadeta ka indu tut kun si fasing Srihpac Masap na daga ke
Puksiak limi koski Bible na dasho ke Deuteronomy. Sapta singaul pasingal Luhn ke longol si. Ke si lesson objective ke main misenge ka ke week misenge. Eta ka pe kadine tala pange Masap mauda ka nasil Moses. Na Jeremiah yalda ka be sham kun ke Jeremiah tolngol si was tolngol sin ke tolngol akos. La emo ash olen sa si maida ka. Inga insang ushe kalmeyen mama udaga na sheshke Deuteronomy ka finne na ke Exodus. Magat nariti ke Exodus sa palongol pastolo na ke singalit kosh. Pangen Masap maday dakyang sil Moses ke el pang ke sapta singalia ke chana ke me kadil panglol Moses ange Exodus singalia kan somnos pon final Sinai. We mat Israel ne elosin kain ale matake oyena kademo me nasin kain me sistaklu inkain gashelos ke mol mailos aske na panengara el vakte selos ma koos finda kana fin yeshupon final Sinai koos fin matol koos alena shikosle consecrate yourself. Fin bam tan giosan koos te will san fagostaka ko tifali ko sivena. Naral sang ak lentolo lo sinako la fataka. Na padel sum no shubon final Sinai. Tim kadel ba del cheksin Moses den dai som sivena som inalolos. Tam singa det ka sham kun Deuteronomy singaul va singal Luhn ke longol si. Da kainu sina sishla mekkal mien book singa Deuteronomy. Ilaki gaski Bible na dasho na usigata mamagat kain lo tela ke kadin liya wala liyan kastan kada kadin gan capturing na ke when kulosi fun na natin ng Jesus Christ. Beti kita verse na meta ngay usi ba unsuko inma usi chance lak ngan kain rela sharing laga na si met ma aske circle laga inma katkan aske sa buksi fun na verse na met kimalutut ma asha. Apa ngara we anak nas we ke unsuko ngay anu sin kasikat nafakat kain me kan si filbe verse na met ke magat matayang na ke misenge ale Yohk malutut misenge tanga ke usi na ke level si magate kalim ke na ke mama lemel akalim yifak ke gospel nge de verse na met ke pelsinge nanji wen onsugunge na nalollang na rela sharing laga ana kinga akalim ye Masap lak na sinlin Insang ang lak mawaboyak bak na sin Maliye Main tewa woda kadugin may kayo kewa Bayina Kadel mo bel na kewa Fumalos na nakito Aslan yoni Yohk elit Fosh nga hinanak lak
shagas leyen musi makunet kinganan go maingi gwa ak foto do ye na sin leplo Indo ashlo masap lak na sin le Insang lo awo boyak bak na sin Main se wo da ga du kin me keo kewa Bayina ga del po del na kewa Indo ashlo masap lak na sin le Insang lo awo boyak bak na sin Main se wo da ga du kin me keo kewa Bayina ga del po del na kewa Klok akshin gat ki mollar. Man bain goes to go. My Eva, the go we got young, come out we got petari ashki background on. Nga share life gas sila gingi gat kayo ma ashki circle lagayin gayin we be ashke. Mayen a Yohk shibegin fakakla ki gastan gada. In gayin the kashun kayo Mait ma Martin Dragon Gaston God. In the Gabana Eurolos ma Kadita ma Matahashin confinement in Lomsia. Matakan Radan Lomalue. Lalun Wednesday Shan Rico Faka. Ingain Ushesi or Yagadingain, Shesin Chicken Gaston God. Naban and Atagain Wigoski, the Dushinge. Ingain Roingen. Ingan with Afla Gaston Gada, and a ke onsuko masang, Ikesta the Gani Lasha. Madaka I see a Saptawan Goshman, lying is a payele, Ingain Katakat Kawa. La Rickmalan Gata Alena Ain and the Yaknaki Belsing Belsing Alena Arson and Mamataka in Fungulgat. Na Layla got Ingain, Ushi Gaston Gata and Ushi Mr. Nake Nanaklasha Belsing. Mama kadita la alena foshak pel kishben kataklin the government lasha federal government lasha shut down ngena na usina shish kadinita la paila maita kanak fashimata kat papa in gashao papat masin gashao ba kadin na kadin alena matawek kapaya kadin na arsna ki matain lulin Karangan yaklala nakema el ako na sindalik na talagawa. Naratakalas misenge adeta kasharam ke Srihpac Yohk Masap. Merit singa nashke Deuteronomy saptasingal vasingal Luhn ke longol siye. Ona king akkalem ye. Deuteronomy el book shaklime koshke book ongo lon koshke babal nadasha. El babukin Masap aklime kosh. Genesis, Exodus, Leviticus, Deuteronomy. Siya author gan bugigasngan author gan ba Moses da bela bang unyak buklime gosngan Torah ka Pentateuch na adaka in kan sham kun introduce ye shulbena man gasing Deuteronomy aden kalwani sipa gasing na indaka in shulbena konye mama kadita ki buksinge ki kat shikyak lutut Bible Pashpuyalu to kanim sing kadin ganchi sin chicken gaston gat. Nabanangara ankain
Pakoinge la pangai mga temtang na kimsingia. Usually kita kala ko kun kata ko praile long launch ko luka na ngasi announcement si luka di nakfashila na ngasuang kemelututa. In mga me tapela me sikyak siskeshngi. Main katigan ditim ko nagastan gada. Akademiyak mo na sirka din ito la. Matlan gada eninan tavan ngat ngadi sisinsiya. Orek malan matlan gada elos diyaten tayo nanak. Katigan dito nagastan gada kat hindi lang matsi ilmala kat sang si ko finnumen me. Ka matsi elina blanket si kanin mangan. James el fakti buklala. Napana nga rapel singi kadetala alu pepela Yosipin anaking akademi ngayon. Government, federal government shut down. Na usip na kanlalan kasi si ish na rakatagan gigastan kalin gan gaskan. Naknas kan gan akalin gomdel, akalin go was matagatari pek ngayon. And again, as always, klamalap, kalnagewa. Gan likom, kaksigan gat ki, masinsyal kin gastan gat, malagin gastan gat, magadel. Ikestam dan insyum na gayan. Fashion a kaigom, aybe na siyum na marstala, lakumis, kumpinsak nas kona, paingom, siyawan talikan kewa, matlasan kewa. E kuwas na kewa ma aski background an bengan, paingos pe, ki aslovos ki matang na kewa. Na pura ki pelsinge, alal fungi siwasla, ale ini na kadin fast na met, ki pura arapasya ki kasla gos pura pe. Madaga samsam kini kaya even the Yohk ben bray efo ka Jesus sifen al bray efo ka Paul el bray nagatlie miracles katlie masikya ke kayan bray la sifen nagat kaisi nabana ngara Yohk be ka din samsam na singat ke bray fakat fast na mit katong ni bray kat kulo malap na simgat papa kelang si lungum spama won kulo si fun andum inte ka misenge ito. Inte ka mål till fel. Mikies kajak sinasies. On wala met mas. Inte ka inara kainin man bes. Inte ka pen aksio sigat lagi makat te kalim keki Masap plum si fena. Ila kalim ibelel Lord of Sabbath. When kulo si fun na nadum. Kung kusyakan na kesipesh. Layla ka din kain way to plain nan ka o yasingan lakat may ta ka nara. Mayin wen na dumbagay fan na bagay naktas na sigat lagi makdukla siya. Tiya ay si panagom din na layla kasi si Finol Morian si kiyag jilay si. Mayin siya matahil ki wen na dumbagay fan naktas na sigat. Tiya ki o yasaya. Tiya ki baptized na ki kof. Tiya ki tawila di church le. Akadinta ka na ot moton sa lalal fungikom. Chela ka chela si ta fa singaw. Kakata ka convest na sin priest sige putsi. Ka oye va kya. Shene na lumalala. Kung bangon ka at makina ka din lalal fungi. Ayan na. Ba't pusapas siya mawilam Srihpac. Inka din siyarap na kilalal fungi lal. Akalim yun na siya. Lakumulila. Panagat we akalimilal Paul kirom singal fasya. Lakat fin fakat lem dalek that Jesus Christ when kulo si fun na nadum. Kada we base mo. Makalimik mas masalo min maktolu. Long lalgos. La wang en sima kom cheka inchen anak naske. Sangas koking an matal. Kalme gat fintila lal fungila pa Jesus Christ daga misya maudia gat fin with cheki. Akalimila gat son na sustain non. Papakaleng gaslo makalimi benasish. La gat fin forla aulia niki makuduklasha. E falok na room. E komtaka in matayin gashaw. E long pray lasha in ganda book.
Maingi usina siya kadinita. Nakat fototola na pa'y. Panagat ngusesiyum, kikashalom. Inanak manas na siya kimakuluklas. Kat na kayo. Mayin kat fototola na pa'y. Ay yung mga fun na. Kat kain fun na. Nakmanas, kometa, pisien metlash. Mamtain manas la kipesing. Masin lomsi. Langal manalos ka eni na nagikasi kasha ki ono. Kat nashesum kat papa. Inigas sa floodgate of heaven. Ikasha lumakum ka no kaya manasishmaita. Matmas. Mait nakiwam tain ben yokshala. Fine dalik nadas ka matlash mam tain kelpus. Katsi fena malipisi magluklasha. Walom nan sonutan magluklas. Kat nasheki kashalom. Ki pelsi pengi. Ki ma force bes besikyak misenge. Kat nishe ki misda bailo. Kat papa damash. Ingashaw kat eni naikum. Kometa ki shut down lan government. Kometa la mga isikyak. Katita la kum sikye kumin kain. Sham na siya sped bus. Akatala na likkikile. Kum kanaw sa tower finen New York. Inakalim yamang. Kainin oya pespes. Sikyak finne na ki pendekon. Mga tena ar kadesmakle. Mayin kat kanaw sila. Aquaklong. Panangkat mshesyung kum naknas na siya. Siya na kim nakmanas na sindalik na tiong. Kumusta dalik na tiong gesho. Kum oya baksi ko siya kilos. Kat mshesyung kumin kya siya kat. En nakiwa mat fatutula kaya kumrifan na kanakfon niya kat laki. Panangkat pang dipelsing kumin kanikes sa matanin siya met kol na kayo. Untawa kirin kum na papa. Met in siya ulas community lasha. Yohk church. Kadin tuyak kipelsing inga nakaya met lasha. Papa kalang kadin na bakashalom. Kimet kol. Fulat lash mamdafin and White House. Ka fina United Nation. Ka siya. Kaya ako sa lablash fina nefesem. Kumin kain isla pride siya nga di kimet kol lasha. Maasipen na makumfatongan na Lucifer lagi ingashaw. Pakanauskat na misenge. Isla nji fulat lasha. Isla e sham inenam. Aktan in fongye may taman yun met kollash. Kat nishe kumindu lokonak. Met kol maikain karangan ship na tum. Pangin me proy masya clash na siyum. Kat ya dala me ashmeto. Takat nishe kumin ftoto na yurash. Akmanas na siya papa kimakuklash. Kat taga na yedom giltu singi. Inchulba na proy na siyum. Inakalimila wangan siya sayo. Kaya nusi. Ene no lash ene akfon yakatle. Ip kunash pagadin kaksyakin gom. Akfalat yagom. Kaya buwan na dim Jesus Christ katilal fungike. Amen. Lomalapain gusto kayo ma. Dako. Last talikiya pa siya. Na Marcela from Kona. Namdakin niya from Columbus, Ohio. Georgia, Sakluk. Lumalap ko ispello sin gain digia po siya was. Kadatan di malutut misenge ala Yohk sibe. Sakluk nga tinalila. Masamang tigap tatlandin. Malutut siya samsam tagaske sibe Yohk lan Masap. Napana nga kada samsam kin mange nakat kapsha nagi ma-phone si. In mo wangan for siya clash. Ta metigat sum nagi initoleng ma uleng sa siya etaga bakalim yikeo. Nakat sige liila me may ngaitala kat kewa etake buksinga Deuteronomy. Katitala asho yeke papal nata siya. Katasiya siya tala saptay ka saske
Tatay share shak na syuk. Tatay tala pukshinge pa nenak shamlal moshi sülbena kalweni masap makade sapkine mettigi yelos utyak na gefelin olayenge. Nakatitala pelsing as transition chipe. Kalmen transition che. Kolyaklal moshi che etu inje enjima tugun masapang. Deuteronomy tugun Deuteronomy na elos Joshua lucialos yak na gefelin olayenge. Nali taxi ke babalang Genesis, Exodus, Leviticus, Deuteronomy. Da pelin from matam daw kel Joshua. Joshua ba ucialos yak na gefelin olayenge. Joshua met een gerut, zie Samuel, zie Dogosha, zie Chronicles, Esther, Maya, Esther. Na verder al Moses ne, ke show pangen pelan persi Masam, ngesimleo. Sam si uklam ngaulinge. Ora Sam se ko mata me da malal Moses. Pa Sam yangaul. Sam se ko pangen pakkale mila, ke fossingaulan la. Dusen mo lakko yait ngaul. Kat kansyonal ngaul, yangaul. The fact panaski pepalat, mengat kanarela. Golden years pangan. Pelin kat mata, shum. Nigatalik nalas nge fong. Ngat na reminisce kilapan mula na lankat na sish. Mangin tako, translation cheben, akwikat. Nakikat akwila pekadin utyak. Nakimul mapatpat. Ate si penang. Pata ka samsam kunyak ke Deuteronomy. Nakingata ka fakala Deuteronomy ba buksyak limigos nga Tandaw ke buksim met nga ke Genesis. Genesis yalda ka pakadetala beginning matawag na pa reklamita te may taptat lebe ke oyelasha. Na pa buksyak luata ka. Buksyak lo nga taka na pa Exodus. Na kaya nga taka samsam ko Exodus kaya. Kalmen Exodus pa exit to folk laliki. Samsam ko nila ke Exodus. God il sa pala deliverance nga kay Moses. Inso Mexico siya kielos laliki kostalos finen itcheba. As a deliverer. Nail Orela ipkunel kaya, nakade pa Joshua el safan siya lilya, usyak na felin ulayanga. Na pasis nga taga fakla, elos utyak na ke land of milk and honey, mama uliya klea. Joshua lu siya elos yak ta shakta, miste si madal syuk nga da sonna kunayak, ne misenge. Miste si nga taga, mag-fan na yun Jesus Christ. Ako mising kumlong like a peace treaty matram ganyak ni. Na pangai buksyak lu Exodus. Leviticus pangai oye makumdagain worship na sin God. Halu. Communion on the crown of atonement. Para ke Leviticus singalit course for single siya. Akalamila man na kayo mas mulge asake. Malang si cuman masing men kaya nga masa kaya nga relasyon na tuntun lakla fin taktama estana may palaki temperature lakya na vital sign ke blood pressure lakya panangan matalito ta kung finish la siya los finish la siya dahil kan di element na ke red blood cells pa usi oxygen na siya white blood cells pa karangan uswanin ka kinit makesh na me hemoglobin hematocrit platelets ma kainin element ke siya pangat pel si madagin connect na pa masla siya kasi manyak ke atonement siya si masamsam kunya ka siya pa na padalorek magin ke Levitical systems ke siya ngao neni uleng in our offerings laldala may kisya nara ngata ko na kalim yela shanganil orek maganyakin pelse ay pa na ke oya si may norektansil Isaac fin no moria el shisngi makay na shadow si na ke nagalan
mun ko lo si fon nan din gat ni ke snaklu ke Jesus Christ pata o sindu yadok elta ka te shackle soror la vin sak singe o si atonement jinge nga kom vin la lan fungi ke wikpe dari nga da saram ke wikyak el daga nake me pa numbers at daga samon nake me kalmen ka sin nambang malan ka ta asha walu pe rekle ke talik din kat ni na siman pa in waklabe census lurik legelos casting number of pusin ye madal pakya kweli yen mo sise na bauskat me in short pangasam ke nage Deuteronomy na pa ng final preparation lalos in utyak nen velgenen land of milk and honey destination chima elos fin la lalfung de utyak na we nargi puksing Deuteronomy eldaga ke gas creek si dahil fact mo Theotoros nakalman ba second aklu na numerous kalman ba Masap nara ke puksing anain pelaklu utaka Masap na sindalik din katni si pakeda sumna fino supon fino Sinai te dahil siyang na dakyang sil Moses na ba inge na metigidale utyak transition na ke me utyak silalos na fin na ke land of milk and honey na eni na injil bay dakyang na silos nara ngata fact pela inge na eas new generation siya when kelos pakyavak weli yen may siya Kositala aspe generation si matorkas kasna na mungul na naringin na ke itakyang sulpe itakyang Masap na sildala nara motkayak mo transition si pange getting ready for a new land akola in utya kosta ka kosmda ke lomnuk si naingin na kosita ka na ke lomnuk na ke lom na paile kapag in fact mo tabernacle na ke temple. At dahil uja kuin na land of milk and honey. Nara masime transition si na ke new generation si pang. Nara kepe palalak kim dalak financier dal new generation si pa matawak ni. Nga matanga ye angal lemekos. Ye angaw inge ngale akin ngam dali nga ukoy katamit kollar finen goshay ngepe ngaliela tabasit mas makaf na imit mit goshay singe yang ul si pal karngan kit goshay yape aldaga mongla as finen ye Sacramento kanin bang ngalie pe aspe saye mit buyaske nambang ale yokshipe kadin loang dake transition siak luong pa me eteleta ko ingain me anain ash ace and sasyon na sildal new possession na transition siya tolunga ta kada na experience sa siya padele plakin na transition siya kakos madeta ka inkain akalanak nga revelation dan gat papa eta ka na yorolos na ke revelation siya nga ta ka katundak na liya ke Genesis faranege oekia ke long silan gat na sielosa na ingin na Deuteronomy leta kain lekseni na usina shish katindi lapan lang silala in kain akatay na shish pangay katamay ta ka samsam na shish kaya nara kateta ka liekla puksinge pa si pukmay ta kain kyasya katin kain aki na sikom ke lang silan gat papa na sikom nakadet ka pa liek ke me kadeta ka liek pe toke kata mai ta ka saman yakyang eta kata alena kyasya kat na ke kadin kan liek pe lang silan Jesus Christ ke puksing Deuteronomy
naging akkalimi tayo kadisfoka inesikengen na transition period padalam tawag kenge. Abang akkalimi kanin transition akos may sikyak ni. Aking afakla kadatakan ke Deuteronomy da akkalimi the wonderful words of his love. Nagpakatali ke Deuteronomy akos fastol ngulak itkos nga fakla. Kisben lang si papa mata tumos meta. El sile kusle. El si fena uskus melgitjab ke kalalapwal. Na ingin ang asking an establish la. Tagal Genesis fara ni Deuteronomy siyang natem da kliek lang si langkat ni. El matawak na ikas fara tukun men med meta patat laga siya kosteni kel ivetam the sinful world siyang. Na pa fara ni ingin na dalten alali lang silang kata ni pa kekla na pa na siloski puksik ni Deuteronomy. Nara mettige del translation nagi fellow nulang siyang. Moses il daga kalemi Deuteronomy itkos. Fas itkos na galgos mo lemka del tia lang si koos. Lemka del tia lang si koos asile koos te keshipen koos pastigi mutan felgi. Koos pa mutan fel sima shigom met fin fel. Tasak ta lemka del lang si koos. Kenan karangan ng mulay lama el taurela irin papa mata tumawos. Pasis el ta molikos lagi kalalaplan. Sikosyo ki kos lagi molin koslawos. Yebundo ko siya itche. El silpa akalim yun na cielos mun pang Deuteronomy. Kalmo ni faking gewa. Deuteronomy singal mi ko siya lange. Kesipin lang silang lemkat na sin papa mata tumawos. Ta arulan ako, aral sila ko siya tiya katena matsyaye, na ko shrek na matsyolelal. Skin nan kagla, kat papalan si fena sila, tain pangit alik natala. Nara Moses yan sila fak ina akon niya siya flagi Deuteronomy longol dolu, fasti me ko siyang tasak ta, lem kat lawos, el tiya porong at belem, Ail ekalla masil nga siya, nagisiman siya wo kispen ilang siya kawos. Kawos ito sam siya ki gadbelam nga. Nara uskat me kadindiyela, me basic fact ki puksya nga. Nga taka riti mamakalimyak, tarke lang sila na sindalik nga. Kat finsom na Deuteronomy sap taon ko, fasakos na kilimekos, fakoy nga, long o Israel lemkat, katlash, el kat se fanna, kung lang si lemkat lom ke insium kewa, kenganum kewa, ke kalum kewa. Ke lesson objective ke wiksinga, kung meliakta na, euta ka Deuteronomy, sapta to, sistaklu, Jeremiah tolngol siye, fas tolngol siye ke tolngol akos. Na, epta poinie, facts ke Deuteronomy on gosh, fas akos ngil me gosh nge, kadeta ka liya ke meto, because pelal meto. Isam kan ke ngange. Kadesik ngay talaga ko siya ke Deuteronomy. Takadin siya ngay lik ka past law, liya me fact ke Jesus Christ. Mungkin sam me ke pelal Moses apang. Nara ke nga fact la ke meto gospelal meto. Pangay fact la Jesus il fact ke meto longol lufas tongol me gostongol ya. Siya selos, siya pustla ke masap, el sigin sifet Jesus ke siya masiyak. In fact, matluti, piya masap si mayo kung mit ke masap po. At Jesus il fact na sil. Kung lang si limkatlong ke insiyum kewa, ke nganum kewa, ke kalum kewa. Pahingi masap si Yohk mit, Yohk sibe o mit. Masap si aklu, Yohk sibe o na mas si meda. Kung lang si met talanlom, o na kung lang si kum si vena. Nara uskat me nga kumindila. So what is the basic truth of this book? About Deuteronomy on gostongol dolu akkalemi. Elaksiko syo kiekat daliki, felicia.
uskos me na inge esi lash fel singe oina ki elta wolela na sin baba mata tamasha pange faithfulness tan gat papa el te man kan la si wolela rela wolela sin baba prayer ashaman na ki katama makate patachang na ki ki fela singe wolela lan met ki cover man Katerela comeback of free association jinge. Na pange kasha kate usut suwos ko iskanda ko na merki. Mata eva na mit merki yenong. Nakat nga tali mama sikyak misenge. Shut down on federal government. Pasi saray kaya ngata ka fak mo katche kay nalalvung yolelalan mo ito. Olelalan kat papa mo kay fun na bakat kan loang na kayo. Nara kigatak ko sam kun ke basic truth ke bookshit ke Deuteronomy nge. Nakadekata ka lila arte period tolu ke molan deliverers nge Moses. Na naging afaki ko ya Moses yung taga delivery talik din kat nge me Felicia ba. Ezekiel yung taga ko ya el spiritual leadership lalos el consider mo prinsipya pa el. Na el pa sam pe na sindalig din kat ngayon at tenil sam ki enlan da ko siya. Nara pa na nga Rick malali si Kia el we kya as a deliverer in kain orela pe kya sa shaw si lalos matentaki finen Babylona. Na pangata ko sam kun nagel Jesus Christ la aspe deliverance ultimate deliverance ba akom eto may sikya ko Jesus Christ and the orala atonement jing ako minalalfung in the kemakuluklakom mayen ngakom fevinte nakada som naki ultimate death jingan sikat ki som naki na kal Moses a spirit tolu ke molala na ba taga na sis kadindila pelsi malusta talik ngaya ligian itchaba. We see the power of God. Pangan si mama sikya kya. That he might bring us ke pelsi mga sikya kya elos liya kalan God na elos liya pe kalanglan God. Grace of God. Nara academy faithfulness tan God la pay malolala kayo. Nasil papay prem with mata lalos ngi. Nara ngako minitola kita kasi lak nga kalimila basic truth singe it takes on a new meaning pelsi ma kat mot ka nakikasi mit Christian misenge eluskat me naki oya si katinggan diyak makuluklasya na pange masap ito ko orela illuminate ka din di makuluklasya. So it has brought us out from a condemnation of sin. There is now no condemnation to them which are in Christ Jesus. Mekalmen faksilak nge. Inge, wangen lasta na silo siya mol in massive fun na yun Christ Jesus. Romalgor fasibangan. El taka inaksiko siya kigat laligi bondage panaki mama shukadiya naragat fine fast na met kadin di na ke faklal pol na sin matrom lang ta masap lan ngan siya sin na siya small pa ye kigat masifan na yun Christ Jesus aksiko siya kiya liki masap lan makuluk emisya. He has brought us into a spiritual canon na mot kayak nage oya si ma spiritual canon singe pa Christ la shurosh. Na pa Paul in fact na sin church Galatia elange nga we Christ misya tarfin siyak singlal. Oingip kipel siya me tiang nga pa moul a Christ siya mulin nga
Mol siya nga mol kun ingi nga mol kilalal fung ike wen na din kad. Siya lang siya nga si fena esang molal kay kalatialo fastong ol bangan. Ki Paul from na sin church Ephesus na from na cielos ke main siwolan ngon ben I said kag Jesus Christ. Pail fakla lela ka din sangkulo na sin God. Dapat naman lemla Jesus Christ. Ki sibengat massive fun na in Christ. God lakin siwo ikat. Kel ese main siwo na kewalan ngon na search ki ma oning ka siyaw. Metligi na reklevela, kadel na nasulekat le, kadin malal, kikat massive fun na le, you're in Christ. The kadin kain matal, wangin matash. Kadin moul, in langsi, matal. Il tavala ke Ephesus saptalu, hosinga le fakma, oingi ko siya matsayan matsyu, tiya si fil matsya, kamatakash-kash. Ako was metwian metlan God, medin siawlan God. Nara, kingata ko, sam kun, nakit deliverer siya nga. Sam ko na Moses. Kita ligit siya ba. Nang sam kun piyeng beket Ezekiel, kisho si finen, Babylon, kifoloka. Na ingena, ngaki na jurukumla, in oye penama petsya udaga ki aksikosyo ki yakledalik na din gat ngelgien itchep ka Babylon papena when kulosye fan na daga minje kesni nara ataka samsam ki yang ol sing skinan ga moulan machima kalamia ki sam yang ol fasinga ol se nga ridi pienga ka nga saidi Luhn mo lakoma ba ye itngaul. Na yatol ngel megas pa in full wasike itngaul singe. Moulal Mosisa yesio klongo ul ba Luhn moulal. Nara aspiriet toluke moulal Moses simas masta buksinge. Ye anga ulemet ke moulala. Mosil kang na namitien akalimia ke Exodus luo. Fasingal sila ke Moses sil matala. Elso mataya tayurin metlal matipru. Elil lapan orek maupe maitek yang elosinara. Eliepe ke siya matichap elunia siya matipru wiel. Naskili masinga elila ne orek mga na sinsimat wiel ngan. Nakapsa na ke orek maitkot faslong Luhn galong dolo. Isam lang ange. Takala siya kate takakapsa maki tutron na minga na ke olayang sasya. In makat kandi si Petsya. Man ngay talamit na kayo ay tatari ke puksing Nakatin kapsa na ke orek maitkot long Luhn galong dolo. Fakla do tiyak elge kainin etek na kewalan maditsyap. El siya matarula na pangas ke rekma. Ke Moses elye ang ngaul matwel el nanga kin somlie la met Israel wiel la fakya. Na pangan yang ngaul limit lala. Skimot ko fin pa met siya in siya la koma yang ngaul misenge. Alusian mo la koma pa ye itngaul. Al sona orela transformation jinge in srak shaksing lala vastukunda min lalal fungi kemi se molyak lan lemo. Nangakum danget ang diya matsingen. Wangin na takum da sila kum na siyel gan fakang sikyas ma ekain pasalam ganin siyelan kikasan gaan. Kada falela na inangan. When Vineye angaul besit bay takken ge moullalanda leye alngeulle. Pakan silal Moses nge. Nara ye angaul tukun yangaul limit mal Moses nge katson na ge Exodus liu wasingal mekos. Finen Midian ba. Ge pelsi to ko shal long el siugin unilya Moses.
Tajakta Moses e gang le som tainen Midian. Naka som niki orek mapena. Saptait ka fotong ulang ke tolngo vakla. Ke Moses el longa singe e gang li ki anitchap. E som ta fel Midian. Kel matawe ashwen lu natalwe. Tukunya angaul de puven se sikyang na sel Moses tiki e se mafur in sak shishiksuko inen Moses upgrade na fino Sinai. Na pangen yang ngaul lal tako. Fin mo lako mga komisyon chupili luo kadale plus kada shun yesiofo. Aye transition period ak tolulal Moses taka ke me Exodus itkos fajitkos. Yang ngaul si pepangen. Ke pelsil dal kaskas na sil tokosha Moses ilye alnyeul matwal. Eran ilye alnyeul tolu. Deuteronomy tolngol sie fas luo sham kun nake talignin Israel anake mise la lerana. Apa fakla inge ngaye siovok longol matwak. Ngatia kainjvil met kol na suwos. Sayan mainge. Mojis pa sham ngwe. Lem kadel fakna si mo ngafatie algela in vel Jordan. Na pa pesi ma choshwal baka ushalo shaka. When pesing Moses was 120 years old when he died. Pakkalimia ke Deuteronomy tolngo lagar fasit kosh. Moses el yesio fo klongol matwagel misya. El ta shekna kain mano emata shekna kain die. Na pakkalimia is the only man God buried. Na pakla lem ka del pukunilye insien falinen Moab. Talangan city Bet Peor. Tarak the name misenge. Wangin medita na pay edil pakpakiwe. Nakatwingat ang di na kimulala. He was raised and glorified. And he appeared on the Mount of Transfiguration. Napangayan si mga tasamsam kun tiga tapel somlala. Skinan ka masing Katmat tuti avak ma Moses el den outjak ng ifel in oleng. Eli katel kipesi ma Jesus elus se video James Johnson na ke final segonge pa samanya ke Luke saptaya fostolngon ke tolngol si finne meto sapta singalit gosh. Kedal soma Jesus el vlogonol ma Moses elusela Elijah. Moses den daga gayplan Masap, Elijah daga gayplan palawa. Na inner circle lal Jesus ya, Peter James John daga. Na Jesus el papel si ma anain masisikya ko, matamal tutulong siyang ngo, enget na Jesus el Moses Elijah asim dal bedel siyang. What transfiguration jing? Na panangaro nga kapsya nagi pelsi ma metlalalfungi mutulle o kyak kisi Thessalonica saptagor fasingal dolungi singal algos Moses el oyepe pakkalimiak nge bekunyakin si falfaliren Moab siya wangan siya sita kesan kat papa apa fulogniak mail nge na man kat sam kita lignin Israel nge elden awisom nage fel no lenge Kat ngeteng na liye na kela, pit siya singa na kalemye. Siya koste. Il tabuke yota. Moses il matlal fung siya kate lorik makun. Pa uta kail, il fulokoy ki New Testament an ngat. Luke sapta iya. Oyepe, meto sapta singa litkosh. Tash na met, kif Luke iya tolngol siya singa chaman ki kata siya transfiguration singa. Pa kalemye yakla, slaklo. Ingitin pela na metlu sikyak ta tusis kele samsam na sel. Metu ingi pa Moses Elijah. Na samna Moses el paki bekunja ki hak molya ya kakin jenge. Elijah el soak na nang kashaw.
El chariot of fire. Patay manoyak na. Nara fin rapture siya nga sikyak misenge. Marang nga din rapture. Ready Kate utsangke nuktukwula nasi. Na fin pa matnyom ta siye ewisop talakya kasim tan. Ate si maragjele Elijah ka finne ina ka pangan. Na fasong ko siya fakla, se sikyakin wala na lan kasao. Sham na sin Jesus kilaman mai sikyake ele akpaye akwaklan God. Kela misen Jerusalem. Na dagan kasi kat beki malal fung ilasya. Kat finsom na ke ipus ngal si longol tolun ke longol ya. Malal fung ilan papa enina kiel Moses ra el da lokana la ke malem dolu. Tukune li jusle. Kos eta shamram singa. El dali la talik na aska si pael. El dali siyangin siya kos Masap landoko siya. Weekend na rally si Rickma inwangin toko siya finan Merki. May na judicial, legislative, executive ke government si matashkin. Malal fung ilal Moses ke pel sil matala ora el shangas in pangpangel wen natal toko siya itya. El si fena silelan kayo kirin met langat dikinain parkin makuluk kikitin bel. El nan kata elvin kayo kin may akuluk mo rik penasin Christ. Yohk shibeliki sakluk. Yohk shibe diki may kasap nakawalan fela ityap. Dahil nan kala yohk kima lani siya elefa eistok. Mata kala sham ke ikaya finelen yola kapay la wangin na pay takom dalas na sin matuya siya. Moses el dikinan parkin makuluk kikitin pe. El si fena silalak kayo kirin matman God. Ena nas compassion das na sin matuya siya. Kaya saram ka lalfungi lalfungi lal Moses paral somlik yan itsyap. At yes yangan ki kaskasaklal toko siya. Ersa nga folokle mayen oyna ilandikat siya tiyakan diya. Lalfung ilal para ilta akya ka finalakaila. Il sabin mo shpoyak le motone kesha. Talubufen siya eunia won siya mukul. In fact, eunia won siya natin mad Israel. Lalfung ilan mad Israel para ilos kain fascista nun me asya oyna ilosin. Fast na finenbao. Kemedit siya belos shigenara oyna na ilos walom lang gofa. Nara mga taka na si kumka din ito nagipang sikyak na sil nga. Na sil Moses nga faran na kina elchunya siya huklongol. Siya mga ki samsam kun na ki masiyela na kiolang mata na kiolang sasya siya nga kika samsam ki buksya nga Deuteronomy. Kat fin din na ki Deuteronomy siya nga Luhn fa siya nga siya nga lakot fakla ki pel siya ko siya fa alakila fel Jordan. Lem katele lela ko sin age fel siya ematawe. Ila fa karungin ko si kimat lokalo close na kayo ko siya matayin misle. Lem katele fa shulela siya na en ko sin alu na silwe. Naingo ko siya fa usi na yurol mana kayo mga sapkin. May kisya for lowos o ebe may kisya lowos siya. Sita fa siya lowos. May sang lowos, may kitemata lowos, makos wala ang kaya na sinlem kat. Kung sinengan, way matal, witalik na tuwos, mat kalansap lowos, mat lifay, siya matayin city suwos. Isam lawangin enlan mat lifay, si Fena.
Goshvatia ara mo kise lowoski en go sivena shulela. A goshvara ke en che fon na makade shulela. Sien ke si shuf lowos. En che makena pa goshva ara mo kise fur lowos we. Era be mana kewa masap kun na suwos. Na pa takana shish kadin diela. Mama akademiyak nga ke Deuteronomy mga readit fana tarik nga pa chise kalla emphasis ke en nga ke mitsi na pa fakip kosbela jona ke jona kos longol pa akmo mit mata tamak meta elosta alu na sinkat finals going agos mit shufak mo Jerusalem kay na pa enji ma file mo da alu na sinkat we siya fak na sil matayan lalal fungiya mayan pel siya takagimit fatia alu na sin baba finals going in Jerusalem Kosmit Samaria Jarulena itala siya ko salu na si tasakta katmit siya itala siya katalu na si mayan molalalan kat na sin meta etaka kimit siya tasakta pel siya taka auk taka tari kimit alu paye elosya kolya kinganin alu na sin baba fal na ki mapay paingelo siya babal siya ginalu na sil kadel ngan ekalan ngan lal makay na para meta inalu na sil ki pay utayan siya fak na sil ngay tala misaya eletako el siya katangon Christ ekiletako ilafa akataya mana kay wanasish at siya silfa nga pail nga siya kaskas na siya katfin kapsha mga katridi ke Deuteronomy nga nagetyon na katsombeli na ke siya samram mga lang siya samram kun efin buwangin mo takataya na siya na ngay ta fukyamang di mama saman ya ke Deuteronomy nga pat si John el daga saman ke machi el fakta sintain singe ke en tima del da fastna we alu we ke ingin so Jerusalem nara usina si kumga de fin somliena ke Yohk singe fele ke orekma algos longo litkos ke tongol si ay pa tongol megos ke tongol litkos Yohk singe she was at the right place for the right purpose and read the right book kat fin loang la keta na en jimal sum na wenge en file si spela la wo na puksimal riti aga scroll siya ba akale ba lang ngeta fuka ka no fin wang med akataya na si na ba fakla silupu fenlan gat fak na sil Philip akula ewatula na ear na kin genex koma som Jerusalem na Gaza in genex ko ingi direct magun yakin belingi na Philip tu yaga som Elias Madyunak Ethiopia me siya met falat in Kelsin Kasalan and Ethiopia matsingi paliyang may kasap na kawalan kasa siya elta taka na Jerusalem minalu naskinan ko amdanan siya water hedge na inyala na kilomalu siya na siskeshni anan mana ngatolasi ilal matay Ethiopia taka ni Jerusalem Yohk singe skiloang nage na pa akademi yakla he was at the right place for the right purpose and was reading the right book man kewa was right nalta ko na Jerusalem inalu naking fact na ki alu paye papol el fact kalem di kiyang el fact ke rom singalu fasi na ketolu kom si fe na taka ay na may kasi moul matalsi
Na pasi sa nga challenge mo ito, in fact la. Wangin mamatal lo malu. Kung na ba si Venarela kumin matal, taka na yedan kat fulat lasha. May papolil fact ne. Kung si Fena taka esa living sacrifice. Kung taka na magkisya mol si, matal si. Di ginam taka tunimat siya na kialu lalo sa. Ethiopian singe, iltaka, yunuk singe iltaka Ethiopian, Jerusalem minalo. In pel singe, el falok na yensel, el matavin chariot na la ridikas, lal aisya met pala. Lagi kat samang ke pel singe, kalnya ba, saknas ke scroll, so naan ke Bible format si matash ken. Saknan ke papyrus nge. Lafa kya, el ridi pukla aisya, ang ngan matalfak na sil Philip. Kalek yang nage-chariot sa goingo. E fash upgrand nage. Philip el yele na yurol. E long la el ridi puklal aisya met pala. Na el siyak sil. Kakum kyalim ki makum ritiyan. Ni kakum kyalim ki mam ritiyan. Lo malu met si malu nga sapkat rit. Kika treat ni tari ka kyalim na pa ki mga tritiya. Kakatena. Kashem la katena. Na met falet siya fak. Ngay kyalim fa kya. Fin wangin mo dakataya na sik. Liye, askanin calling lan gasi. Met na kewa ash. Oye si makat babal sa in place siya. Na pa na nga rapapera nga challenge kat matuya siya. Pakantin na pa matlal met ko siya masyang ang singkat. Pero sila siya ka din nang taga akatay. May kat finti akatay pa na fact nga. Nga kalim kaya fa kya. Finwan madakatay na siya. Na pa nang ilos na kayo ma kain taga kya siya akatay. Ilos na kayo magandaga on with Hallel song. Ilos na kayo magansang mokle. Kaya siya mansang kaya siya mo ito. Pel siya nga inanayak ka din akfashi. Long fact siya nga. Na met falet siya fact. Ngay kalim fa kaya finwangan met akataya na sik. Na sa Philip ilan troek. E wala nta fin chariota. Given na urek mahal ko, ito yung migos gito, yung lit ko, fakla na Philip il matawag in shram-shram, il matawag ke merit singe, il fakang na siya, pueng woke Jesus. Il dal kasas, misyon siyan ma oskofwe. Na met falet siya fak, liye, kof painge. Ye osmae ikolyawi, ngayon peptaisle, Philip il fak na siya, kumfin pep, nalalfungi ke insyum krewa, kum kain baptize le. Condition sila sang na ke. Pakanten met claim mo singi mo baptize te ke kuf. Basis nga fact mo, taran kuminte mintila wang neklage mo loman. Pakanten met itawi le, wang neklage mo la. Pakanten met church le, wang neklage mo la. Pakanten met sang sita pa singaw na ke Mormon church, wang neklage mo la. Pakanten met som na ke putsi ke Catholic samsam na sil priest, wangan iklake mo la. Topsil lal yunik singe bakla, ngalalal fungila, Jesus Christ, elwen na tingkat. Messi, Paul el fakke rom singal fasya, convin fakke, lem the leg, na pa Jesus Christ elwen kulo, siya fan na tingkat. El misya te kundentolo el molya. Nara ingin na Philip preach unto him Jesus na el somala na ingan. El somliki en si maanalen translation be en mata si el tawe met yunak singe na el somliki en sasya si. Talik na din gat nge utsak na ke invel sasya si. Nga kum gigat long gastan gata
Lelain de information na bange. Matakay no siya transformation na sikong. Na ingin na katunda kliyak. Basic blessings. Matakake kat study ke puksing Deuteronomy. In wipe na puksayeng eh. Na para meto el da ka ke pelsi ma shifeya kel Jesus ke ta fana baptized in fel Jordan. Meto da ka fak ke meto agos fasakos. Jesus el fak mas sa fak mo metia mol ke pret makena. Ay los enina bekasta kayo matakasin katme. Man shall not live by bread alone, but the word that proceeds from the mouth of God. Keyword sige fasako singan ba mas la fact. Napay na nga kipensi magat fos nga gaslan gat pakatsum na kayo. When it faithful and righteous, el payra lang ako mintunak ko. Hindi ureraya ka. Kimeto ako fasit ko ar fakla et el fact the mas la fact pe mo. Nikum chikilem katlom. Check na keyword siya. The mas la fact. Siyempre, summa kimeto ako for single to na el fact na sil fact laliki falaliki asitan. Mas la fact. Di kominalo na sinlem katlom ekalensap na sil makena. King akong riti first meto akos, wasakos, meto akos, wasitkos, meto akos, wasingaw. Ngat na samanangan ni Sami eh. Nakat kapsyan ni ki Deuteronomy algos fastol. Fakla, elta rako usin marsin shell. Naikite ko uske mena. Siyemeng mungo makawos. E papa mata tumawos. Suna kang mit. Nasi sita nilvaka. Kung pinikal layot, nga game bread. Elera mahingi indutiko usla may tatya mo ke pret makena. Okay, kias na kayo. Malim ka del fact. Mas na fa ko ingi. Na siyempre first mit ke Deuteronomy on ko singalon ko. In the book ke mas na fa ka. Nimit sigelim katlowos. Ona ki gos ta ara inen Masap. Na siyempre Deuteronomy singal fastong fakla. Ko sinak flat lim katlowos. E alu na sil makena. In payin siyos na sil, e rawuleng lawos kay nil makena. Nara katmutawa kliya Christ, katlila Christ ki Deuteronomy. Kalemiya ki Deuteronomy singalay ko, singal may kors na singalay ko mo. El fasa payot siya mat palaliki in maston mat lawos. Siya oyan na nga, nakusin aksol. Kilin siya kosta toani pe all Sinai ya. Kosta kave ko sintia si fil long portion lemgat. Kasi fil lie en alalapse. Main kosta ko siya misya. Oinge lemgat el fact na si. Elos orela sulela na lalmit si. Ngay sa pala na yolos siya met pala oina kom likin maston met lalos. Nga fa faking na sil malan fact. Elva fact na sin meta. Mata kayo masapkin. Samkin get to Exodus singal ya. Katingin na tayo kipuksak may ko sa Exodus it buksak luwa. Sappa singal ya siya pa nga factkin la. Kadel sap Moses den sang len dolu de elosinakulos den somna siya bon final Sinai ya. Nakidel soma pa el fact ni. Kilen si kosta tupe all Sinai. Dahil kufta kilak yang mandalvin kilak yang dalamisya. Dahil siyang naman eng pala al-kusus. Dahil siyak tayo Moses din ganaso. Pa-fact na eh. Fakla. Kilin si kosta 20 pe all Sinai. Kosta kaya kosin tiya long si long pasyen lemgat. Kasi fil liye e nalalapsya. May tanan ka mo ko siya misya. Napa akademiyak ni. Lem ka del fact na siya. Elosorela sulela na lalmit mo siya. Ngaya sa pala na yolos siya met palo ay na kumligi in maston met lalos. Napa
uskat me kadinda ko inaksya fila Yohk shibelan Masap. Kat finli nagi Deuteronomy singal fasingalu nagalongol siye kat ndaw ke fasingalu ngi singal doluan vakla makatelen na sin meta. Kaya ngawi met singe ngamun nga samsam kin nagi pelsing ale elja kin nagi kya sama kataga initiate na sin met nge. Ang osun na sil we met flat silalin siyak sila. May expectation nge now. Where do we go from here? Na ingin na ki transition singa vaga ba makatelin na sin meta. Insya Allah mesin na si babasi in na sin talik nata. Natalik nata in na si babasi. Nakatsum na ki makatelin na sin meta. Kaya katsam-sam ngayon met Israel. Ingin met Israel, long malim katlo silin na suwos. Ko sinakflat ilim kat, era mana kayo Masap. Long sil, ekalan sa pel, kinsiwas na phone. Akos masaplal na kayo, siyang asot na suwos misenge. Tayin fawo na suwos. Nara, kigatli masingatan na, anayin, introductory summary si masulba na shamsham kun in akflatilem kat. Ma ene na yakadol sinara. Na ba uskat mi nagi inakkalemi la ngako me flinsum nagi sapta algosh kadali nagi saklukan kain nila nga kain usi utashik ma akkalemi ki sapta algosh ki Deuteronomy nge talal ki ngai kolyak tashik masingan da inma kadetala mer shamanyak ki algosh vakat fashnamit nagi singaw singe Taitek yang felwo usilalos ki Deuteronomy algosh na fact na silos mo kushinaru inakos Masap na kay wang asot na siwas misinge Lagos fakkain mol pasini utyak fel si lemkat wala lake na sin papamata tumawos. Sam kolyak lan lemkat lawos in fashish lilis lawos sasayin masis kaya angaw somla. Inusin na siya kita ki fasal ko shimat sumna kenge. Na fasingal siya fanitin fact nagi sensin kin meta india mangan na lemkat. Nara ke reference si mataka nagi katin ngatang di nagi saptal ko siya Elosinetala, etelte si fena te vuklalikian itchap. Na masipa masikyak na silo sapa, falatak lang na naklalos, kakailan kaya walos. Na pa, daga akademiyak na Yohk, ki me saptaya singan, fala ni kisingaul. Kishipin mangan, na musi silpang dalange, mechanic si fun na, ma kumdele survive pa any na total commitment na loos na singat na pa kalemiyak ki ma elosefin ara ko sinaru na ako Masap na kayo ma idakyang na silos siya inesam kolyak lan kat na silos kiti fukdela lo siya yang ulti may karangan na lo siya nemkad lo siya uskos me na insiye felwo pakachanam kin nageleno mil kena ninge na pa chamram kunyak nake kosin na karanga nang ta kosin tia malgan na lem katlos a kosin na akos Masap akok na kay walal may takyang nara mangan itakyang na silos in kay nitala mama del patakyang nagengan mailya kishipin elos faskin genek siya mo del bangon na mo del kan jivena paya matele askya ba etelin na faski akilin lang silan kat ini na me alena karangan ng mali elosaro
Mình tiếc chẳng ta là kéo lên mình akos Masap lala. Nara pakla kelen si kusta tu yematan lemkat lowes final Sinai kel fak na si seni meta na si ngalang si lo sin long mga fako oinge lo si fakain lutludin akosya kelusen mo lalosa oyepe lotoeng talik na dolosan inakos el siyak silos ke commitment zinge men delta kain si fan nara lang akos Masap lal na kayo mga asot na suwos misenge na mana kayo eva wo na suwos en na sinfulin talik na duwos eva lo spell loos in mata fin pelsi siya lemkat loos el asot na suwos in loos nito nara kikat papel mata in kasao na kaditala el mata ngayon tiliye mama orek ngayon talik na tala malsila lang at dig Israel ngayon ana kasi mga orek magune elos pa kya fa kweli na no na ten ala loang na kimange o kat pavel matain ka shaba fakla finien fulat la na in ka shama malan lem kat fela pe malal kadini tala mapelal ba fela singe e man ke wake fe Keshipen lang silang lemkat na sin papa mata tumawos tarulan nakko aral sinekos na tiyak katay na matsaye nakosak na matsolelal narakat finlang nakita beside creating the universe siya ni Lorela kasao fela sak na malal pa fela sin nara fakla elang si patriarch nga malsule nga elang si matnatalal pa nagale prem mange nara talik natal nga el silela pe nara el kitalin witnessy inkain talik Israel nga inlang sikat inka norela si relationship na wuwa Hindi na matuan fel siya yema me aklin yak mo tiyash ki masinga. Narang akfi konfindan ka na ki relationship singa. Ma kat papalin na sindalik Israel nga. Papa na polin ram kun. Na sin matroma. Nga kumin long pelutut ke. In fact mo, tasak na kanilak kalim yilapan lang silal. Na sish mayin kipel si katsak na mat kuluk. Christ misenge rummigos pasalgos pangan na principle sinagi true of God's relationship with his people nangako metlan misenge mananaking amta akademia as matolo ba tudut ke pala may choose pa dekang masimit nge na may chan may choose Gentiles nangakom ke church pangan kanin matulong nangako mekin matlalal fungi nara ki pole sham nge ilmo tasak ta kadilak kalimilapan lang sila na shish mayen ki pel si kachek na ekin matkulu Christ misenge nara nga fakla Christ som patki maglukla hatari tao shindu somla ngako min lalal fungi ke bakit lang si ora chonil ta kakileta lala chon siye chon saptakos fo lang paingi lang siyo tiata kat lang si kat ata ilang si kat al sa paima win natal takat fakainis na nakmanas ki makuluklaskel oinge matawag inge fale ko sinakos lemkat pangay mamuwi siya fak na silo siya mausi na nag-fact sila John nga inakatay na kalmen lang si siya nga Najaman bagay John tolo siya nga longkos takadil lang si veloy nga na vlog niya marit siya nga nagi for siya nga longkos fact la oinge matawag in inge fale ko sinakos lemkat at iya si Vilmolin di kike lemkat lo sil katlan kat o lem lan lema
El kat falatlana kalana şeffal meden aksol. El diye wiwikas, el diye eisme ANC, el taran na dalik makaim del, katin mas, karangan yakwo, el lang si pemetse, siyemtain maslos, el kitelos mungo, enuknuk. Na kung hindi masing ariti, ta fan at taring ta pangatak tokok na gigalinig as tari. Piye karangan yan katin mas misenge. Immigration, metse na vineno. Elosya shiksin malik. Mat makaim belnge. Kata mat nge pataw yakin gani ka nge. Kata mat nge masyang taga. Model urik malanutor di nge. Bujala talik nge. Te mga pasam-sam kunyak nge. Nara, kat Finland get the proper response to their election, talik din gat nge. Sin gat. Para edal taurela akal na ke circumcision mamatalik ma len alkos nge na eni na in koslay losya. Tasakta taka na si komin kanis masingen la kikat syun matwe on ngolon kos kikat kan sumiki kosla singen. Procedure na elia na ki matwalan mugula pangan si. Manaw rekin pelsin sang akilin ya talik. Din choose ngan belsingan. Circumcision si mga kumkain askeo pa. Insilik ki lakoma. Art lakoma inaipan na ki incision si mga reki may koflan dalik mugul ma len algos nga incision siya pa anayin sip-sip siya. Insang sipuk ki art la siya. 6-11, makuluk ki art la siya. Nakuluk sa lalal mga. Pangi bakal men circumcise of the heart siya. Nara, katfindi na ki Deuteronomy fakla. Lem katlo sila vasot na suwos. Fulintalik na tuwos in siyakosten. Tagusin lang siya elgin siwos na fon. Egos fematana in felse. Nara nga kung finangeten, nan ka naging asang kinagi circumcise arching Nga kung finti aske, kasak na aske, kaya kay upain siyes, kalmen bakat line makadel sapkin. Stiff neck sing kay stubbornness, kofla, falela, finnes atasi. Pakalimila, kusinaro na itala, lem kadel tia shot loos and wowo saying when goes pa falenisa. Goes matlikiki. Lem kadel ay befak na si, ngay talapan likikilan matingi. Ngay talalo saro na likiki, eutak nanak. Ang stubbornness siya. Elos tanya na, line limkat, kipel nga mode. At dukun nga mi siya, elos ifat tanya na, yoklina. Nara, kinga sam kun, naki eni na si naki akal si ki circumcision kitalik ni inakadimam na din kata. Inta ka na si kumla. Kinga akom laylayin kain, orek lensisin si ki artlak kuma, akom sisla. In genik, makalimiyak, ta vanataring genik likkiki, utak na nakmang in somligikat. Now, I got it, and you got it too. Na, kat mo ito, finifakik may manasis, katikay ni ngen na wala. Katitala, it takes some time. Inorela, inward transformation siya. Tapangat-pang si mapang yun niya kilal na kaya. Para pang pelos, inkain ekalaw yelosa, elosin mo kain sangkatan kene kaya, in kasyo, kainin matolo mga kalimye. When
Nakemalan gata. Ilkasha kain mitngen. Katin mas. Mitse sasa nagensi. Mitse nagensi. Elos mamakain den. Character lan gata. Pange matalik na din gata ini naranasin matwiye. Papana chem silvaka. Sang siplangit nga nevin mushish. If a single year nage longo naksha malutu ching vakla. Oingi ko sinak kelimi pe long si lobos na sin matse. Mayan si pe la kosta matse in fel itchap. Nadalinte ala na sign man kan lala. Oye mad ngishe dalin pass it forward. Tafala na sin matwiyalos nga ilara na silos pedari. In kashelos itchap. Ko시nak flatilem katloos alu na sil makena. Mandel patatyang nagi alun ki mashallah ela. Ngat naligikat. El panglol dal in siwos na sil in paye. Eroleng loos kainil makena. Kaksya ka na dal katloos ako si fenali ke matoos ma Yohk. Ma usnga gelara kewos. Kemet mataloos ta sumna itjab elos met na itngaun. Einge lem katloos elakpas si koselik o na itun kasao. But finchit pe loang na gefasyak singal algos ngan gesamsam ke kanin met main karingen ya kelfakla. El taran na tadalik makaim tel katin masa in karingen yakwo. Ilang si pe matse siya matain maslolos. Ay kitelos mangu enuknuk. In kain falokonak na silos. Great deliverance ng kat na sindalik natal ng Israel ng ke maushngak malar na silos siya. Para mo dalin kaksakanal. Kaksakanal tayo katlo siya ko si fenaliye ke motowos mayok ma ushngak ilara kewos. Kikos mat siya na vinani tiyaba. Oingi ko sinakalimye pa lang si lobos na sin mat siya. Man siya pala kos na mat siya vinani tiyab. Nikom arakuluk na sin mat siya. Kumbala petari mo nin mat siya. Man kom ta siya mat siya in feri tiyab mit. Nara mat Israel na siyang ino na yung kalan sa pomit nga. Napafakla. Kos inaru inakos, man na kayo mga sapkod na suwos. Lang silim katlawos, araw man na kayo el sapkod, kosin payin na nasil. Fast kun lim kat magayana, aru na nakfalet yel, aksol, el yang, man na kayo el sapkod. Alu nasil, en si payin nasil, lang silim katlawos, aksol, Egosin si pa nasil, nako siya fulindalik natalos. Famod patfin fel siya el tawalela kema, elasang na sin papamato tumawos. Papamato tumawos, Ephraim, Isaac, at Jacob. Kaksigin gatke. Nara mange insang kasin akko ke lalal fong ilalos na sin kata. Moses el ki akkalem yela. El akfon yela katatari. Kal akfon yela ulela lal na silpa pa Ephraim. Kel the fact mo dalik na tumay mo pasana itun kasao. Some kel the fact ke generation ke generation singal duwar fas me ko siya. Lem ka del panel la na likuni mo fact. Ngaitek na in kasao. Sige no ekla itu ingo. Fulindalik na tume vapos o na itu. Nga wali at sumla nga fa akpos si futena tum. In pakanda na itu in kasao kapak we kofo. Fulindalik na tume va katang lamit lokalok lalos. Nga arda na akpos si fulindalik na tum. Lo se fa o na pusin itu in kasao. Nga sang na silos fel singin na phone. Matanfel na kayo waefa siyak ngayon akin siya wo yelos. Ayan na kaya akin siya wo ye.
full na tum. Na lakisin siyak si mataga biyanga ka faction la ka mit Israel na itngol ba ta som na itya ba. Exodus sapta si vasmigar fakla pusin may tingin na kayo siya mindful na dal Jacob na suwos ashke madit ngawul. Nisang tabok taksin siyak singa. Joseph siyasin mat na dal Jacob elash tari na itya. Napa siakla kamadit ngawul ko itngal mekos. Georek ma itkor was singal akos ngisin me wakma na Joseph sapla na siya Jacob. Papa Tamuel effekta el eseolalin taga na itya. Medit nga lumekos na fon na Jacob el oedu lesom na itya yen ma el Papa Tamuel misyawe. Manalos utekla na Shechem pakpagi kalyak sima epremilta molelasin medin shuflal amar shuflal amar. Nara katfinta ka niki kain sinsiyak singe ka may tigas na wanda ta som na ichep kain mange katsum na gipayapola mas na fakoingi nara ki fakke eksuda sa pangen napakataya kila Joseph sisin wenal Jacob ba elastari ni nichya nara ta itnga limekos pa ayawasi matagagi orek maitkos singalakos ni silmikosa pel na kay was kisinsiyak la fose ka katsum na gimakaslan kata akalimina siyesa men pangin masih waspai ya. Melutut singa taga na siyesh, matawak na ikas silas na objective mga taga in sam kun ke weekend melutut ke senria. Na men kunokon devotional readings nge elta ka matawak ikas kalmen melutut nge na iplak komga baga din diye melutut nge capturing the relevant sila nage ma Yohk si mataga manyak ke senria nge. Nakatindak fast na gini kaya sila mga katindak liyak me transition chingi. Tapange konay ako lalak na misenge ki me maluto chima taga na siya shingi Srihpac Yohk Masap. Nakatita la kate taka infas na kilutila siya ni akataya ki pangamdok taga ki meto. Masap may takyang na siya Moses nge. Pape na chisa sila taga samsam kun insewo. Napapawal nila taga te samsam kun la. Fin mga ashiros na fakulan nga na kalim. Nara mga taga kadin kan akataya in kalim men pela panga taga in panga magat kan akataya ke plan pensi nga. Kaksin gat ke maulas kan akilin ko was mataka wikat ke pensi nga. Inkain sakluk inkain fakuloki katkandaga nikilusa singe akias pelosan tiginis choter tuwa benasum gulamalap ki asloman managlen kombe tamdal su ratni gulamalap ki tagaloman ngalal fumo tagay Alaska tamdal there is su gulamalap jinkat ki maulas gulamalap ki aspeloman Namarstila from Kona, Pinegom, Shawan, Damdai Kenya from Columbus, Georgia. As always, Kilomalap Kashlawosan. Kulonjin Gatki, the Kalasha, the Kainusi, me, Onzugo Ma Shidaikin, I let long sing, but we are skin can yakla, Vakat Kandaka, Aksafilaki, Sipraya.
Praise God, hallelujah, ke on sila met wiers ngayon. Pange fak sila kaya met na naki oye. Dalan sila los ngalen na katwagin siya ki katipshe on la losa with energy, jubilation. Ala kat o kalin. Nes pasyagat lang silong. Launching kat, pange masikya ki katarama ki insiyas na po na phone na kikayesha. Alala katin kaksigin kat lang sikat kinsiyas kewa kina kewa. Inkain wikat karangin kat. At kula malap ke session sila ki kataga lutut kin mangaya. Anaging akalemia translation si mga kum inanas kaya ba ka translation ke information may fact luti magatis nge nage transformation kalmean ba nage orek magan insan kasha kat ke mol lasha nage mol oi sima akalemia faklan ngon ge mol lakum kaksigin gat ke malututuwo katagani proy lo malap na simkat papa ke malututlo mami kesta na sish kat kan ace tutut kun gil tusingi kat kaksakin gom kat detala kami kashikat mat wias na kewa mamata inbalin asurla ka yoksha kama palakin mastan mano ka finne taliknaras makawal kat detala kum dekan siskatle kat detala kum lang sinapaikat Losien vulwas kinuktukin mayon lom kat papa Lidgat fasilik, kat ngeshe, kalang, resisin sila ngan dalin wikat, karangan kat. Amen. Lo malap.